prišli v finale na Hype Zvezda. Želimo da vas pitamo koja vam je pesma benda najdraža za izvođenje i zašto? Aha, iz Srebrnih krila mi je najdraža pjesma Lilijana Čuvaj se, zato što me nekako veže na moje djetinjstvo. Jer ja sam tad bio star 90 godina, pa mi je bila vrlo draga ta pjesma. Da li ste očekivali da će pesme Srebrnih krila trajati toliko decenije? Pa, ja mislim da je to normalno, jer sve ove dobre pjesme i dobri izvođači ostaju kroz svo ovo vrijeme. Imate li neku anegdotu za turneju koju publika još nije čula? Sad ste me malo našli. Ne mogu se nešto sad baš sjetiti. Da bi bilo, ne znam, smiješno. Da, nađe se na nekim svirkama, dođu cure pa pozdrave puno Vladu Kalendera. Šta vam najviše nedostaje iz vremena kad je band tek počinjao? Pa ne, ja sam sad biti najkasniji član, pa teško to sad da kažem šta bi mene nedostajalo. Ja mislim da su oni uvijek bili odlični i vrhunski glazbeniki i zato još tako dugo traje. Kako gledate na današnju mladu muzičku scenu? Pa ima odličnih pjevača i pjevačica i mislim da se gotovo iz ovih prostora ne treba da se brinemo da ne bi dobra muzika se i nastavila. Koji biste savjet dali finalistima na Hype Zvezda koji sanjaju dugu karijeru kao vaš? Da puno rade, pjevaju i sviraju i mislim da je to jedini recept za dobru glazbu. Može li publika uskoro očekivati nove pjesme ili koncerte na Srebrnih krila? Da, bit će sigurno puno koncerta, a mislim da je pred kratkim izašla ploča Srebrnih krila, tako da se nađe u music shopu. I za kraju, koliko vam se dopada Hype Zvezda? Ovo što vidim, ovo je odlično, vrhunsko sve. I sve najbolje televizije dalje. Hvala vam puno. Hvala vam.